Što se tiče Beograda, ponuda jeste ogromna kao i obično. Ja ću samo nešto izdvojiti. Italijanski institut za kulturu i izdavačka kuća Arhipelag predstavit će antologiju Čitanje Italije u kulturnom prostoru Fabrika na Dorćolu u 19 časova. U Domu omladine takođe u 19 časova biće otvorena 46. izložba crteža i skulptura malog formata studenta Fakulteta likovnih umetnosti, a u 5. Beogradskoj gimnaziji u 18 sati i 30 minuta održat će se veče posvećeno operskoj legendi basu Živanu Staramandiću. Večera će u Domu omladine, takođe u organizaciji knjižare Beopolis i Doma omladine, biti održana nova tribina u serijalu Razgovori u knjižari na temu Čitanje Jugoslavije. Za jutarnji program govori Bojan Marjanović, moderator tribine. Prilog je pripremila Jelena Lajković. Večerašnja tema tribine, tribina je naslovljena kao Čitanje Jugoslavije, a zapravo ćemo se baviti time kako se kroz razne proizvode, što visoke, što pop kulture, formirala slika o toj nekadašnjoj državi Jugoslaviji, bilo da govorimo o kulturnoj produkciji iz tog vremena, bilo da govorimo o kulturnoj produkciji koja nastaje danas, i također ćemo se osvrnuti tome zapravo šta je ta kultura koja je bila produkovana u toj zemlji govorila nekim njenim širim kao političkim i društvenim okvirima. Gosti na tribini bit će ljudi koji su se tom temom bavili na najrazličitije načine. Sa nama će razgovarati Isidora Ilić iz umetničkog kolektiva Doppelganger, koji su se bavili oni su recimo specifično bavili raspadom Jugoslavije kroz kulturu 80. godina, recimo kroz televizijske serije i slične stvari. Imali su dosta zanimljive radove na tu temu. Zatim govorit će Branislav Dimitrijević, koji je nedavno izdao knjigu koja se zove Potrošeni socijalizam, koja upravo govori o tome kako se u nekadašnjoj Jugoslaviji stvarao taj takozvani društveni imaginari kroz kao kulturnu produkciju. Zatim govorit će Vladimir Simović, sociolog i član Centra za politike emancipacije, koji se također mnogim svojim tekstima bavi ovom temom. I Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrike knjiga i autor portala Peščanik. Izdavačka kuća Fabrika knjiga je između ostalog i izdala ovu knjigu